Jina yangu ya kweli ni Zarika. So ni Zarika Njerika ngeze. Fatuma ni jina ya mtatu. Thabarĩ ya Zarika yanjĩrĩirie mĩaka 14 mĩthiru arereirwo itũũra-inĩ rĩa Satellite County ya Nairobi na thutha agĩthamĩra itũũra-inĩ rĩa South Bay. Mamu wao na mũrũ wa nyina mũnini arĩo matemire itemi nene harĩ thabarĩ yake ya kurua ngundi. Mamu wa Zarika nĩ arĩ na nganja thutha wa kũmenya mwarĩ nĩ arĩ na wendo wa mathako rĩrĩa amenyire atĩ Fatuma nĩ athiaga gym itũũra-inĩ rĩao arĩ nyanari. Nikiangalia nalipa hapo anaweza kujiweza kubai kitu yenye ambapo nataka bitu kama hizo, unaona. Wendo wa Zarika kurua ngundi nĩguo wamũtigithũkanirie na thukuru na gwa kahinda gaka maisha mamũtindĩkire mũno na nĩ anjitie gwĩtwo mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ. Na shida zenye ambapo zilikuwa ni changamoto, juu zilikuwa ni shida mingi sana. Saa zingine unaamka hauna chakula. Zarika nĩ anjĩrĩirie kũruta mawĩra maritũ na mariri nĩguo gũteithia mamu wao kũrabata famĩlĩ yao, na mũthenya ũmwe mũrata wake akĩmũkunyĩra ũhoro wa kurua ngundi na kumia mũthenya ũcio agĩkĩra matharaita na kwanjĩrĩria kwĩharĩria kũrĩ mwaka wa 2000 nĩrĩo aingĩrire kĩharo rita rĩa mbere. Ilinifanya wakati nilikuwa naishi Satellite, nikatoka Satellite nikaingia South Bay. Kulikuwa na madha mmoja alikuwa ni best yetu, walikuwa neighbor. Yeye ndiye nilienda kwake nikaanza kumueleza vile nataka na vile nataka kufanya. So huyo mama aliniambia atanisaidia. Kunisaidia kwake alikuja akaniambia ya kwamba kuna mali naweza kupeleka uende ka train boxing, vitu kama hizo, nitakuintroduce kwa mtu. Akani-introduce kwa jamaa mwingine, walikuwa wanajuana, walikuwa kama side za Mathare North. So nikatoka hapo tena nikaambiwa niende mpaka Mathare North kutoka South Bay. Nikaenda mpaka Mathare North, nikakutana huyo mzae. Huyo mzee akanishika mkono, akaniitia Kojestina pamoja na demu mwingine pia alikuwa anacheza futa. So hao ndio watu wawili wenye aliniintroduce kwao, na kitu yenye ambapo nilifanya nikajaribu football, haikufaulu kwangu, na nikamwambia kwamba hii kitu haitawezekana. Nikajaribu tena boxing na nikamwambia tu nitachoose boxing at least niweze kuendelea nayo. Thutha wa kwanjĩrĩria gũthaka mũthako wa ngundi nĩrĩo Zarika gũkirwo atĩ mũthako ũyũ nĩ wagũmĩirwo nĩ mathĩna maingĩ ta kwaga kwa iharo njega na kwaga ũnyitĩrĩri kuma kũrĩ thirikari. No thengia ihĩngĩca icio Zarika arĩ na mĩaki ya ũikia ngundi. Nilicheza na demu mmoja anaitwa Damaris Modhoni. Sasa hiyo wakati ni endi alikuwa anawika juu, ilikuwa nakumbuka ilikuwa ni 2-3. Nilicheza nikashindwa, but siku lose hope juu ilikuwa ni point na nilijua vizuri sana nimeshinda. So wakati nilipewa game nyingine nikashinda. Nakumbuka kucheza kama game 3-4 nikaletewa demu kutoka Bulgaria, nikacheza round 6 bado nikashinda. Njata ya Fatuma ĩgĩcangarara ta mwaki wa gĩthaka, no we mũrata wake na mũrũ nawe Kojestina Achieng no amũkĩraga hinya. Matu tutafaulu in life. Maybe ndio career yetu ambapo Mungu anataka tufanye, na niko sure kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaenda far. Orĩrĩ ngumo ya Fatuma yathire na mbere gũtherema nĩrĩo acemanirie na tũrĩa neme tũrĩa twamũthiũrũrũkĩrie na kũrĩa mbeca ciake thutha wa kũhota haro nyingĩ. Wewe umeingia kwa ring, umepigana, ukishuka chini hakuna pesa. Jamaa ashachukua pesa ameenda. Sasa tuko kwa weight, na I think boxing si saidi peke yake, pia hapa si ukuja tunafanya vitu mbili kama tatu. Juu si lazima kila saa tunapiga bag peke yake. Mwaka mũthiru Zarika nĩ andĩkanĩire kandarathi na kambuni ĩmwe ya maigĩrĩra na agĩcomoka mũtũrĩre-inĩ kuona rĩu no ahote gũikara maisha mega na kũhunia airĩtu ake erĩ. Shida zote zenye ambapo umepitia ukiangalia na mahali ambapo uko ni furaha. Zarika arateteire mũcibi wake wa bata mũritũ mwaka ũyũ agĩtoria emire makado kuma Mexico. Zarika rĩu ahotete haro 31 hamwe na knockout 17, akahotwo maita 12 na akauma draw 2. No thengia maumĩrĩra maya ma kũmererio mata, Fatuma arauga ũkũrũ nĩ wanjĩtie kũhũra hodi. Maybe mwezi wa 8 ama mwezi wa 9 nikiretire itakuwa ni poa kwangu, sababu nimewakilisha na nimechukua WBC. So the more unaenda, miaka zinaenda,
ndio the more pia nguvu inaendelea kupunguka. So ni vitu zenye ambapo sitaki ifike hapo kama bado niko kwa boxing. So ni vizuri at least niweze kuchukua kitu kingine ya kufanya, kama ni coach niweze kucoach watu. Ginyagia riu Njorua ya bũrũri no ĩrathiĩ na mbere na gwĩka meharĩria kurua ngundi nĩmo maisha ma Zarika, na ena wĩtĩkio atĩ arĩ ona megũtho ma gũthaka mbĩtĩka nditũ mũria hinge mũrango wa kurua ngundi kaimana. Rũgano rwa Zarika nĩ kĩonereria kũrĩ andũ ethĩ bũrũri-inĩ atĩ gũtirĩ kĩega kiumaga hega. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo John Kato Njohi.